MC Kathumba mambunge ya Meru nimacemanĩtie gũcuanjũra nĩ thũba wamo kuonekana matikũgendania wega na rũtere rwa obici ya gavana. Makiarĩ na andĩki mantito nyuma ya mũcemanio nĩmonekanĩte gwankanua banene nĩ mbia cia basari mariuga ona ethirwo nĩmakũrũkĩirie gavana bajeti kũrĩ na ciũria imingĩ itikuona macokio kĩrĩ ũvecani wa basari ino ori kwĩthĩrĩtwe na macoka ma cukuru nĩmacokete marĩria kũrega kwĩganĩrwa kwao nĩ kũthamĩrwa kwa ũthondeki wa barabara kĩrĩ MTF makiwaga uruti wira wayo timwambĩrĩru matũrani Mũthũri Mũriũki atumenyithie. Mthejana narua MC Kathumba ba kaunti Meru batirimene nikenda bomba kukaliria witi na mbere marabu kuonekana ndani ya kaunti Meru bwa mbere poraba kwetetera mantu jegie mbasari ila ukiteni kuthwa chithi na mono kiana ba form 1 baraba chokete bakiwa kwe milioni jereke milioni 5 ila ciatikarire ila babati kugairwa na ithikare kaunti Meru nibiri gutigera mbechi jikogawa tuko na barako na thina hii tokulukirie mushoni na mbecha milioni 5 kenda milioni 3 chiawa anto baraba boarding milioni yele chomba kwa hawa anto baraba ititendene ya form 1 na milioni yele ndene want uti wodi na bombike kukuluka maana yele kana ya 3 baraba itite form 1 so batu bara twene mbecha wike ya kwa milioni yele want ana baraba itite form 1 uti mwana kinyomwe uomba wachia kinyangiri 5 kenda yuthukiria na murio yurabe na yo kuikia ana chukuru ya kura uniform na kumba kura fees so kintu kira tukwenda kuromba governor na executive yonde beje uto tokolokirie ichiete kuma kiumia ki ana nonto iba gweta chukuru na bro twenda achari bo thukuru murio beje chumbe kurilizo kenda ana bomba kwa wangiri 5 bara bonde baitete form 1 kenda achari bomba kunyeluko Bojeri mantu jege barabara ila gavana Meru kana mwangaza agwete kambia kwenye mwezi jojo ambere kukurukira mbango jo MTF na jobe zabaki uga uju batu tuije gavana kujukia bechi ya MTF tuerigirite barabara chiambe kuthithwa January iji no tumbura nitenetie lakini kira kwenda kwera Mumeru amenye na mprepe Mumeru buru njira chienu kweninyi ithithwe nyamu gutwa MTF no to batu ote mheshimiwa raja utakuruketie barabara 10 gwitia ile ndete ithithwa no to twakurukirie budget 7.4 million ende kira kindigaretie na kirigaretie mheshimiwa baba barabara irita itengi urethira gavana barajukirie barabara ijire ward kana barabara emo ward icho chete kuthira million 7.4 nkori ambe chi wingi gavana atigi na chio aikena nonto Ameru kaba kwangaika Ameru kaba kulira turenda barabara ithithwe ira chionde mheshimiwa ba identify tenkurukia barabara 10 pa ward iba ugeta bakadithia mandaracha iba kirite ma caravat na drainage na barabara imwe bati kuthiwi gekro monka moram indi narua kira tukona ibarabara ijire imwe pa ward tukoria mbechi uche Mumeru chitigio chikona badatu ni mantu jege mbendani muthiani kana sniper na bobetho bagichokire mabisa bandikiri nkatho na bakiuga mwankire nandi ibatikiri bakogwata mtu onthe urothonyene na kugiki na bonki enda kuwa no ntuko na mantu na yakwalea mwanya turenda ku bari request pio ubendelete ute muntu supreme kana ute muntu so powerful mantu ya sniper ukagwethera muntu na usikire na njira yonthe kinyake kwa na mbecha oro ya wambie tota mwiri ora ya wambia to confirm kithera mwere yo weta na roi baraba finance mantu yo to request bonde be kro mpene na ngesho krasinya maaka mankado sana onto inkuona tarehe 17 ikutuikere tukona mantu ba yota kana ruling ambu mantu agendelea ko ibongo shoka nkado nkiwa kwa antu bakola mega bona mwere yo mantu amoyo eta konge bandu tuwete nyanjirene tukamama nyanthe tuwete nya Nairobi tuwete batu tuenda kwata na tu anto bonde kumajumbe ba na kila mwananchi wa Meru to make sure sniper ntukura ekro erinyene na ntubara batendere kitendo giki onde bonde benchera arankuru kibogite manto ira batura kuga ya manto jegi wandika nipotibui na ungumanya thirikari ne manto je jambite kona weru nyumero angino mitugo na kurangu kumaneru ACC yotegera magamba mirongo ofisi ya EACC nera confirmira manto jara ronda tutura kuga bauga ibaku investigate county Meru on 41 counts mono iri appointments mono kuandika antu na baruga fake na ingwetikia kinyaba ba kuandika na kinyaba ba na fake letters kinyaba ngo baandika na fake letters na inkwenda kuboria boka ukie maguru
nonto Meru County turi araja muthile kimanto jotongeria methaba kiwoju bumwe twarikania urumo bwetu uri na gitumi na inkwenda kumenyithia Meru yonthe that team weje kwariaja uju ya MCA 59 turi hamwe na twina ngwataniro nene muno na purpose yetu ni kuona tugwitithia Meru na mbere. Kimo kira kina muhimu sana na kira twarikania ni kuona mbecha iria chire mubango ne jwa 2023-2024 ikuritithwa ngugi kuringana uria assembly yakuruke gutiomba kurita mbecha iria ikubangi itumirwa rutere rungi so itukurombana giteo sana baishimu mbecha uria ketho ikurukitwe ndene ya budget nikenda Meru yetu yumba gwita bwega tukwirwa muno imwe kuru kuonerwa tukwirwa muno ngavana ni mama ende ngugi ciatu cionthe gaikuthuka ndienda kuuga governance itegwitia umama ama ubaba governance eretia ability to govern na yu no twagite ndene Meru na nte kuigwa ndina nkanja nkiugo Muthuri Muriuki, World TV, Mutire Jokangangi.